Kawai ke yeng hapok snong Shin Road West Kasil District kala de pay but in kongkhat hadian bagi telik ding ki baklang baha ki yo ban bamdu yo ke yeng but yabaro ki mar ki mata po jongka ki telong khobor bala yo lum ki thu ba kate ki yeng kade jong ba brostar tersa khon jong ba no sing puwen bar lo ongru ba kate ki jingjak la jah ne ke sngi ka khat ri trik luber por kom khat ar bje no sngi ba dan bak ba amshum la dan ba min saw na kate ki jingjan mar amshum la dan bre ho yeng layu ini kong kita jingjat di bahasa marjan hak bagi lapar tapet ba bania tham kita geding ndrai namar ke jingjur pelat ke jingklang geding kimsim lala shu bantem kat hadu ba kita yeng bat ke jingdon jing ambaro kila kala de pelot khan ke jingjulon ke jingplu kala kot di pholak tingka bar ong ru ba ke daw jung ke jingplu jung ke yeng hadu bala thoi ke ni khobor omsim palala se tip na ke e ke daw ngai hata na kana kuma bru kan ya kan ngồi rồi bertang kan yan mina Jadi bertanya juga mana tema oi sing senada Ma, yo I om ngerit. mana umetan dia Dia minyak entin kuat lu man ni. Apa ni kami pada Iwan merek yo ngai ke kor pro ini tanya kersak ang jaga stak yang naik tidak jadi tatin macam itu saja ni yang nak